Badwam esunye ena adwada afofi danso Asem dika ebre ena asin enura na Yesu Kristo yegidie ene ehyemu no okodi nansa wo samado osoreye for yen agidifo yen kanko ene yempuntonti da bia manfo kasanka Yesu ye na wan sore a aka ye nifa pimbia wo yenyamsom ne mu ahemfo aba ahemfo kɔ nanso no obae okoye eno sefri asamado ene agidifo ye gidie ene emprem so kese a ye di enam alpa me chiaw happy birthday so en confirma Director General Edema National Lottery Authority Same Awuku Kapo Yaminshraw na onyo kese kopim so be kese pa you wish you all the best from Team Badwam as a happy birthday to Same Awuku Anopay at the fombo call ye di enkomo bi ampese ye twen adwen adi esiso Uken kan Ghana Statistical Service for report yo mode eba brano nipa kenkan adan kenkan nyuma kenkan ewo yema mu a bibie di adanse se a Christopher wo Ghana ena edoso ba no pay tie ne tie me ye efre dwumadie yi asemi dika tie be kano senia etie Ghana for nya Christopher tie me ye Ghanaians are not Christians. Nothing about us is Christ-like. Nothing about us is Christ-like. Amechro. Niama ye mu bebre ye dwane akwa to Kristo som no ayese. Na ye nananom esum a ye wom no. Ye friend passion. Wo ye boni a amrumu wademu a nananom enu bedile. Ghana ni is so wicked, so self-centered a person say. There be a person in Yashiasi na upeja. This were a near my yen nananum sum na echiri. Etebe church them see obi be a friend of Christo sum. Papa be a walk Calvary be punished. What in the moja oro ya bone. Na mposa ye bone kwa na opaamu eka wo ye nkodifo gya se wodon fom suo wa mumu ye omrato ebe kyaw no ene adwane koto ase ehode asomdwe ewo but Ghana ni su ye woni mu bring him down so sum na wa Ghana ni mu no emfiri honum ba ehu ya na wo ye mu se ye dom ye nanam sumu a ebe ye passion ye bone pe na eti ye free wodom no enu ti na me ye dwane abeto Kristo som ena me ne ya kase ho na ekasa adane ye chiri ye ho saa asoman adane ye tan ye ho saa asoman that part of stand by o 2472 ababio kotoko hine anambo odia ebu mu assistant by the video in for me. And the Ghana need to kwa brochira onya ya nkompeso beko ba bia nua Ghana ni wo because udi agwa unya Ghana ni be ma asemato yesi wonsom woni nipa meti ase no kre it's everything under the sun is about leadership but the leadership enya corporation of the subject no be bia no betimi awie peyo Ghana ni mpeni nua Ghana ni asem ene ye dwawo echen yankasa ye nua Ghana ni ye pawo echen yankasa ye nua Ghana ni ya ye ne tie ka me say ye say any other languages me ya santini Ghana wo ka wo mu a omumpe wo nua mu a ya santefo sa santini nya ba bi hye sekim na sani nwa eba hon mu a offering every means possible so be close that gate Yesu ababe wu amayen Yesu asori afawufo mu de amaye a ebra so se be renew your mind
Ni aboa because I'm telling you say Ghana ye ka se ye boa yankase ho na ye pesame kuminya na ntitwitwa pull him down sunsum de afire mu a I'm telling you say dey make say sabi broni nim nyansa ba ku se mfa nchen ye but ye nya time emfa enyi adwemfin emfa free etrim tabia na ye se kwan be na mefa so a me de me nua beba fom se ye Christopher a enasu enadi ewoyemu na opportunity ba Ghana ni a close opportunity no to the extent say one person nwie bia ebebe sa opportunity ho because a person de bia onu nko asem ye ka say yakwesi se de ye nhia na yakwesi se de na ye dan boa obi giant ni twitwa no and remember ye may abo it's not solely about your leadership me no ni ye no and ebebo o mayi ye nwa ho me ka bia me se Ghana ha wo pe amanfo a empe onyan mo a ya asantefo that ye nti otumfo se otu ababi o asemo kan wa bra wo ne asanteman koso empenfo hia about 2 years ago ye nti otumfo asem no dia mo fere sam baye ebi ye dia obi ntiem adan ye dia wo koya na afa adan na wo adwuma na onua wo ya santene wo ye ampa se enwuma mu krata wo ofata so onya nanso wo mpese ode ma no esa so ndo ya santene ntia nka se wo broni ka se won qualify afama that's what him said the city no abena no tipo wo ho ane na mpese ode ma na ye ni ani twetwe na nkoko yani ani twetwe na nkoko yani ani ni do yen kuma ye ho ebi no kuma ye ho yani ye nuru ye kuma ye ho yani dodo sakate ye kuma ye ho ede na beba say na ni ye mo ba cheche bi pa ba fam ti mo enei se mo yakin ho apom ne se adwira santema ho dia mo mi enkuya ho ye mane ye this ye boy ho ne ye mane ye ya bien wo betumi atete mo bien wo betumi ama se paasa paasa wo bibi ne entimi ho eti we de konfo anim osnana we de wasumwa opemso na ka say about 2 years ago no say me atudwa se ye nya ye nanti twitwa na ye nko ba bia asoma ya ye ho we have enough resources to help ourselves ye yam one family baby Ghana am say ya ye ho say ye twa ye circle say ya ye ho ye were enough resources to cater for ourselves obi enya bia no atra so na say na say de enya kura waboa Ghana ni sunu no ye nwe na wa brochira ma ne hunu yo mo hu onwe bi tina awom ye adwuma de sikaba sidama me Ghana ni adwembo ne wonti no de skanti kromwa ye mpetashi enyan bebo ne fra brochira ba Ghana no so wa Japan baba na ti so e pasa why nyame hu ye mobo on share den ni wo sori achi o me enkoso nya adwen sakra ni emfa odokese odi gya ansa na wokono entena iri dia kwasinsia ochina be said yesha background